Not one, but two West Walian women yn trefnu priodas. Mae mam yn excited fyd. Hitler a Mussolini, ond heb yr happy ending. Gan bod hwn yn unrhyw fe ni drefnu stag I hunan, dwi wedi bwco 2 noson I ni mewn gwesti moethus. I fi a wraig yn cael ein bwde? Real mochi. Dew, cwrci. Gerwyn, favours? Ne, digon o favour nhw, invite nhw. Sa'n mo, fi jyst yn teimlo fel sa'n control, ti'n bod? Rhwng hi, mam hi a mam fi, wel sa'n cael input. Mae nhw hyd yn oed I dewis siwt I fi. I mean, mae'n forced marriage, oedd ie? Ti'n clywed am pethau mar, y news? Ie, dod yn fel yn folfod 30-something carad I boes, dwi'n dweud. Sa'n mo, mae fe jyst yn nuisance, ti'n bod? Mae fe'n dominate o bywyd fi. Is I wedding fair byddynod? Hell. Priori tyl. Y becks o fuck. I've done nothing wrong. Blode, rhywun I dynnu lluniau. Wedding favours be bynnag yw reini. Carriages. Ti'n just galwch nhw'n geir. Bwyd, mae hyn o'r rhaid I gael bwyd vegan. Oh. You'll never take me back. A wedyn invites. Goffa gwahodd pobl, ond I ddim gofio bod nhw'n existo. It's waste management, your brown bin. Oh, thank you. I thought you were someone else. Try not to break that one now. A wedyn goffa meddwl pwy sy ar y top table. Ti'n bod, ers y divorce. Oh, mae'n nightmare. Ni'n byw digili, mae babi dyn ni. Job done. Twa, fuss. I mean, fi'n joio mynd nôl west a gweld pawb. Ond allai wneud hwnna heb gorfod talu am 3-course meal I bawb. 30 pound a head. A wedyn, priodyn capel. Swbes I credu'n Duw, yr un pryd a Sean Corn. 14. Ie, chi'n like soulmates. Soulmates? Sa'n credu yna chwaith. Gweud ni, falle bod ti'n iawn. Ti'n bod, mae'n briliant y Mario Kart. Briliant. A wedyn, mae'n joio WWE. Fantastic. Ers ni gael y babi, mae'n gweud bod yn hen brin I dyfu lan. A twod, mae'n moyn ei bethau bach mwy mature. Wel, fi'n dechrau meddwl bod ni ddim mor compatible yna, ti'n bod? Nes I weid I ti bod i'n ropo fe fi mewn I book club. Book club. Book club! Fucking hell. Beth yn mynd I sorto mas be ni'n darllen wythnos nesa? Tro BRY yw I ddewis? Come on, beth sat I ni? Reit, oce. Mae dy fi treat bach chi. Fi di nwsyn o connections I gael llyfr hot off the press. Dyw e ddim hyd yn oed mas to. Beyond yn reido winners gan Sian Cothi. Ie, fi di wneud photocopies I chi'n barod. Na chi, dim problem. Croeso. Beth yn mynd I droi at llyfr wythnos diwetha? Carafanio, nofel feddugol, Daniel Owen. Beth o'ch chi'n meddwl? Shit! Diabolical! Yr unig peth allai weid yw bod e basically yn syml lan pa mor shit yw Carafano. Sa'n gwybod pwy yw Daniel Owen, ond os mai dyma be mae fe'n gwabrwyo, sa'n meddwl bod e'n gwybod lot am literature. Fuck me! Ni yn cael laff i gilydd fyd fe. Ond jyst sa'n mwyn trwy mewn un o'r dynion a sy'n joio esgus bod yn poced graig nhw, ti'n bod? Oh, better ask the boss. She wears the trousers in this house. I had really good brownie points by doing that. Mae'n pathetic. Ie, ond to, good party though. Good party. Saimo, bolic, googles i'r wedding venue pethyrnod, back a beyond. Rwle bydde Ben Fogel yn jizzo drosto. Peth arall am priodi, byddwn ni'n permanently related I honna wedyn. Glenys, mami, sy'n un I datyn sy'n trial dod I fyw dyn ni tel. O, gweini, mae'r FaceTime dyn ni trwy'r amser. Sy'n llonydd I gael. Watching the film, are you, BRY? Oh, yes, Christ. Oh, sorry, didn't see you there, Glenys. Yes, a film. Any recommendations? A fel gwyn I fi fyna, trwy'r amser, ti'n a fel bod yr dwarf. O, peth arall am priod. Fucking hell, ti'n troi mynd I gwylio'n belend? Coni off! I'r stag! Ag I brodas hapus. Rwy'n conan fel y diawl. Sa'n gwybod pam fi wedi cwyno eisiau gymaint, ond dim tan godol nawr, boys. A big day fori, fe. Pwy sy'n cael stag nos yn cympriodas, anyway? Na, diolch I ti meic am drefnu, gewn ni noson bach neis nawr. Ai, ti a phoeni, wedi cael strict ordod I gadw llygad arnoch chi gyd. Ti fi'n becso'n fwyaf. Sio wei? Pam fucking wei? I'm fel y boi. Like a boy.
Paid o trefyn. Gilly byth y ffer, a lot gormod o effort. It's up to you. Nobody else who can save me. It's up to you. Keep holding on. Don't crushed it. Lle mae Bry de? O, piwch sôn o fi. O, wy'n sal. O, syniad pwy hwnna'n eithwr de. O, cyn y big day. Ti, literally ti. Piwch gwrando o fi. Wy'n real dick. Lle mae Bry? Sa'n ma'n meddwl am y peth. Mae'n rhan i stafell a ti'n eithwr o ddim. Sa'n credu. Blabla lan yn gynnar neu rhywbeth. Absolutely no chance bod e lan yn gynnar. Ti lan? I just don't go to bed over the weekends, just waste of time. Be? Sneb wedi gweld e? Oh, good God, na. Trech, ar guests ydych chi cyrraedd. Le ma fe de? Sa'n gwybod. I'll sort it. A'n hela ofan yn aid am y bach. Oh, good God. Yeah. It's not fucking good, Janine. Oh, Menny. Oh, Le ma fe de? Sa'n gweld e'n jibbo. Mae'n ei talu up front. Bydd e ma nawr. Siarfoni? O, pa fo'n ffofs, da ni'n mynd twtsa ti chan. O reit, sy'n eisiau bobl as e? Anyway, sy'n ni ddim yn twtio ti chwaith. O, ti di colli dy drwser a ffili ti ffindio'r ffordd nôl I stafell, reit? Odi, hwnna swn o mwy fel fi. Oh, good. What a relief. Bydde sialffo ti di bod lanna dy un o'r pethau gweitha fe eriod i wneud. Disaster. O, cheik dy ti! Ond wrth gwrs, bydde fe wedi bod yn eitha neis. Treat bach. Change. Car y geg, Bry. Reit, mae problem da ni, reit? Wyt ti heb y drwser yn y stafell fel I ar ddwrnod y briodas a mae'r ffair alarm yn mynd off. Felly siapau cyn I rwy'n dod I wylo amdano ni. Cynnydd I mas drwy drws, cynnydd I'r wyth a i'r dde, reit? Don't panic. Everybody stand back as far as possible. That includes you, madam. Thank you. Oh, I know there's a fire alarm, but you could put some trousers on, please, sir. Co fe? Bry, beth sy'n neud? Dim stafell ti hwnna. Le mae'r drws ti? I want to evacuate that room immediately. Everybody out of that room. Hello, who's been a naughty boy then? Bry, Mochyn. I knew he was a bad un. Bry, Reit. Bry, Ie, bore daw, bawb. beth iawn? Da'r sgragell na. Alla esbonio. Shit. Duw. Chi di dechrau heb fi te? Iesu. Promise I di te?